Kamatang irong. Aku. Beda apa mangano? May pangarang-ngaran gage. Aku salah sengko datang ngari lah seleso. Aciling kak kita bales so. Apa mangano? Matalas suka pinili lagi sengko. Apa may nasuka pinili lagi sengko? Bita leso sering kaki asek kon bantu bles. Kaki mangano? Mon sengko terota sengko na bantu plus. Mara sengko beri wese. Entar ke salon, mana skin clear. Mana ngonyat. Bulan cilek orang kaki pastro nyeling lagi nangko ngonyat. Ya kulaku kaki leberin bese mo seko. Sita sengko lanti lagi kopi gilun. Ada yo. Kopi to kaki saya penta mangano panare. Kuta par lo bese semela kule je yo. Saya nggak beri bese lo kule. Paya tang tek jele perong kurang. Macam mangano. Kopi to saya penta panare. Maranya kita nanti ano na kung ka na kopi. Sering pakai kopi rin ang kinmul eh. Ya, bisa pa yung parata ito. Malay sa tanga bulan, tak diisi ulang. Ya mga no, lain ang kopi na rin. Ye pela kake. Praten kake. Sip kake. Ara apa kake mga no? Bibir may kahnyot maronyot nga aja matelor. Kurang mana sih? Kerja tambah kulit tuh. Cuma koreng lakeri ya. Sin, tambah puja Friday sen. Mereka to mah. Ya mga no, namanya tambahin gula. Bi acen. Kaki gula betul di masih pasang. Aji gula betul tampak mga no. Aku aji buja bani gula. Sengko je mga no, semila gula tandi bese. Tapi sengko ngatela buja nang dapur bingko kala pasang ka kopi. Mon kaki terlalu manis ya. Tuli kaki nyari bese anakku. Aku. Pah nggak macan ngakan natang Guru ko tala di tengah laku Aku mga no, kaki mongko ko na lakoy ngaji ya hasil si tahun sekali yan.
kaki ngirum kopi dia penarin dia lo setahun sekalian. Ketika kesetianya angkat nyari laku tuli mangkat. Aku kaki tak cele perongku kaki tak kuat ko tak kuat jalan tekuk tu kopi On turun tur lekat mangkat tuli. Sengaja boleh le mun tak le bes cek boleh. Tuli le mangkat. ya kok makan Lekat mangkat tuli. tak mau nandi bini kata ji benare lah aku kikir tu mantap coplak kiki nan jadi mulai coplak kiki lah tak kira bisa kikir boleh paling makai kikir wow. Ku masih bodoh Ustaz kenyang wan. Tatat, dia masa piatat. Apa ya ke antara berjemaah ke masjid? Ini katat, tujuh si kecil tat. Kula beda pandang. Beda perlu apa ke masih cek penting kakek? Kula taruh nyatanya tat. Masalah pribadi. Ya mau tanya aja benih elen jelen ke. Mau tanya aja entar ke Roma. Ya mungtar karo mana tat? Tak ada yang kutungi besaliman. Kakek sebenernya tanya apa ke? Saya tanyakin aku lejitat. Aku kok mau masuk surga? Kok ketemu Napoli buntang bini tat? Oh kakek ke lagun karoji lekanan saya tanya aki. Ya jelas ketemuan pole ke. Taklah nyaman kakek. Bisa ketemuan bini Napoli nang surga. Aja nyaman cudunya akhirat ke. Aku payan. Kaki makano, mun sing ko terotase ko na bantu plus mara sing ko beri WC. Entar ke salon, mana skin clear. Mana ngunyat. Belum celek orang kaki pastro nyelingakin ko ngonyat. Aku mangano, kaki mengko ko nalakoy ngaji ya hasil setahun sekalian. Kaki ngirum kopi dia penarin dia lo setahun sekalian. Ketika kesetianya angkat nyari laku tuli mangkat. Ke, pikirin apa kakek? Anu tat. Kula sasamung ketemu tang bini pole ning swarga. Lah, mi susah ke. Lama syukur kakek bisa ketemuan pole. Masalah na tat. Tang bini cetek nyelip rakilun. Lako kikir mololo. Kula sasamung deki bode swarga. Tang bini je lako kikir kia. Yang je ke lah tak kira kelakuan si bedeneng tunya ya tak kira kelakuan nang swarga ku aku binena kakek ya ratin pada kita terih salah ratin ki pelak bentak kira kikiran pole Oh sini ke kita. Wong kita kula pilih mana? Kira-kira ngabuk ada tang bini. Kabar di sampian nih. Cok aku tambi ini neng surga tetep bidadari. Ngereng kita ki. Njak mun matong ke labode boy saya tanya akin. Tapi bener ki ya pertanyaan matong ke pertanyaan ke neng ke tapi berkualitas. Sah